Ngiyakutshela uJuju ubhorekile manje ucabanga ukuganga. Hey burotho beyadura moda azandile mun. Uboni? Mun. Biyetsa awuna lesi. Ajikijela umkhukhu wamasuthu ngelitshe bangamyeki bamlande. Alitsamayo mun. Ngiyakutshela balekele endlini. And then akiri ngwana ukapile musu wethu la Vele ukapile muzi. bo kanti nifuna ukumshaya hayi mkhohle Masuthu shayani mina shaye Uhlanyela mun. Ngiyakutshela Masuthu angisheshisele ngitshintsheke ngivaye nyovutha umhlengi cause vela kawasabi. Masifika siwathola relaxile ngime ngaphandle umhlengi angena i1 ngokuyoshaya ispani. 1 leyo kusi2 iattack njengomfazi. Umhlengi abuye ngento heavy. K1 athi uthatha amachansi bamshayisa 1400 degrees atherezela abuyele egeyidini. Hayi sondela indoda enkulu uMavovo. Ngiyakutshela bekazolanda umfowabo Stiphathe ila sidibana khona noSteve overphethe fridge. Hayi mina ngiyangikhona. mani ngicome ngizokutshela ukuthi ifridge yake nijojo bani Ifridge lahlekile yasesekhaya yamzala.